Puilao jotono treweha phai kaham ya phai phiu akhe phai di chong tinio ucheha Bible ni kauthek tharno poreyek na lepina tinio ang Bible ni kauthai poreni hingmokhe Ephesians msung sungba mani tanghama bai tangnai manase ang porenai Nangkruh wo soyok mokhe Karamo wo Tongmo Phaidi akhe chung poreyek na leina tanghama Isor khasukmo psa rao unghaba Nrao bungno snungnai rao ungdi tangnai Kristo jungno hiyaoye sasokno Isor ni thingyo mtom khouh riye baumo bai thaimo bai khe chini bauye ya phai iriteng Nrao hiyaolaimo bai tonglaidi bosastro thar poremon diyo Isor se jungjo toni sakawo strawberry niung tho